یُتھُے یہِ پنجابس منٛز کانٛہہ کٲشُر چھُنہ وٕچھان یہِ چھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ حملہٕ کران گرِ چھِ اَسہِ کران نخرا گھر میں اگر کچھ ہوگا اَسہِ چھِ کران نخرا لیکن باہر کھانا پڑتا ہے اگر کینٛہہ تہِ آسہِ نا سُہ چھُ پیوان کھیوٚن باقی نا آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہے بڑٮ۪ن بایَن ہُنٛد گژھِ ہمیشہ دُعا آسُن چلو نیٖرِو چلو یہ چھِ ڈوٗنۍ تہِ کٕنٕنۍ آپ دیکھ سکتے ہو 240 رۄپیہِ چھِ یہِ ڈوٗنۍ تیوٗتاہ ہنا چھِ 700 رۄپیہِ Hey guys, السلام علیکم ورحمۃ اللہ آئی ہوپ کہ جگرمین آسن سلم ٹھیک ویلکم بیک اگین امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر وافیت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے چینل پہ اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا شکریہ تو جی ابھی میں ہوں جموں میں ابھی بج چکے ہیں رات کے 12:30 ونکس بجے رات سن 12:30 میں نا عامر بھائی کے پاس تھا عامر بھائی نا ابھی ویڈیو شوٹ کر رہا ہے سو فرینڈس ہم نا آج تھے عامر بھائی کے گھر میں تو ابھی 12:30 بج رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں پنجاب کے لیے تو راسک بھائی تیار ہو گئے میں تو ابھی ویسا ہی ہوں جیسے میں مطلب کپواڑہ سے ادھر آیا تھا ابھی میری وہی کنڈیشن ہے تو ہمیں جانا ہے پنجاب کچھ دنوں کے لیے چکرس گژھن تو ولاگ میں آگے بہت مزہ آنے والا ہے اگر تہ پتم ولاگ آسو نا میون وچھمت کہیں تھی ہیٚکِو میانہِ چینل پہ وزٹ کرت تھی ہیٚکِو سُہ ولاگ تہ وچھت تو کرتے ہیں جی آج کا پیارا سا ولاگ سٹارٹ ونکس راتک ٹائم عامر بھائی درا اس سۭتۍ السلام علیکم وعلیکم السلام اور سناؤ بھائی آج نا ہم کافی دنوں کے بعد ملے بہت ٹائم کے بعد اچانک کیسے پروگرام ہوا آپ یہاں آئے جموں کام تھا بھائی بہت زیادہ اس لیے آنا پڑا یہاں تو باقی مجھے جانا تھا ان کے ساتھ لیکن عاقب نہیں مان رہا ہے کیا مسئلہ ہے عامر بھائی کا تھوڑا کام پڑ گیا ٹھیک ہے اس کو میں نے بولا تھا ہمارے ساتھ آؤ پنجاب گھومیں گے تھوڑا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم باقی نا بھائی کی چینل سبسکرائب ضرور کرنا کیا ہے چینل کا نام عامر فاروق اور اس کی چینل بھی سبسکرائب ضرور کرنا موٹو ولاگر عاقب سبسکرائب ضرور کرنا چلو بھائی نکل دے ہم پھر آئیں گے نا کبھی ہمیں جانا ہے اس والی گاڑی میں ابھی نا رات کا ٹائم ہے دانش بھائی نیروز عامر بھائی نیروز چلو دعا کرزو تہد گژھِ دعا آسُن بڑٮ۪ن بایَن ہُنٛد گژھِ ہمیشہ دعا آسُن چلو نیٖرِو چلو تو دوستو فائنلی ہم پہنچ گئے پنجاب ابھی ہم یہاں پر رکے تھے ہم نے سوچا پہلے ہم چائے پئیں گے اس کے بعد ہم آگے نکلیں گے نیندر آیا آز رات پوز ون سے نیندر آئی نہیں میں کری نیندر ژےٚ کر نیندر میں کرنی نیندر بالکل صحیح مےٚ ٲس زبردست نیندر ترٲمٕژ گٲڑۍ کٔر اَسہِ یتھ جایہِ پارکنگ یہاں سے ہم جائیں گے گھومنے کے لیے باہر ییٚتہِ چھِ مےٚ وٕنکیٚنس لگٲوِتھ ہاف ٹی شٲٹ اگر أسۍ کشمیٖرس منٛز آسو نا وٕنکیٚنس کشمیٖرس منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ہاف ٹی شٲٹ لگٲوِتھ آز کینٛہہ کیازکہِ آز چھِ کشمیٖرس منٛز واریاہ زیادٕ سردی آج گژھِ ضروری آسُن جاکیٹ اپر وغیرہ بس یہاں چل رہے ہیں ہمیں ادھر کا کوئی پتہ نہیں ہے ابھی ہم جا رہے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے وگنیش چھِ اَسہِ پنجاب ہوشیار پورہ باقی نا ہم آئے تھے ابھی گھومنے کے لیے یہاں یہ جگہ نا کافی مست ہے اَسہِ چھُ وٕنکیٚنس گژھُن کشمیٖری بازار اَسہِ چھُنہٕ پاے کہ تَتہِ کیاہ چھُ میلان کہاں سے جاتے ہیں کشمیری بازار یتھ چھِ لکھِتھ تہِ کشمیری بازار تو جائیں گے ہم یہاں سے وٕنکیٚنس وٲتۍ أسۍ کشمیری بازار اَسہِ باسے ییٚتہِ مِلہِ شاید کشمیری وازوان وغیرہ بٹ ایسا کچھ ہے نہیں یہاں پر کچھ نہیں ملتا ہے کھانے کے لیے بٹ ویسا کچھ ہے نہیں ادھر کشمیری کھانا یہ بد میلان آپ دیکھ سکتے ہو اس کے ساتھ کیا ہے بھائی یہ پیاز ہے اوپر کس کا سرکے کا اچار ڈالو 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 تھوڑا سا مجھے نا کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے مگر کرو کیا کھیون چھِ گھر چھِ اَسہِ کران نخرا گھر میں اگر کچھ ہوگا اَسہِ چھِ کران نخرا لیکن باہر کھانا پڑتا ہے اگر کہیں تہِ آسہِ نا سُہ چھُ پیوان کھیوٚن باقی نا آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہے مگر کھانا پڑے گا کیا کریں گے گنے کا جوس تو جی ابھی ہم پئیں گے گنے کا جوس تو جی ابھی ہم آئے تھے دکان پہ یہ چھِ ڈوٗنۍ تہِ کٕنٕنۍ آپ دیکھ سکتے ہو 240 رۄپیہِ چھِ یہِ ڈوٗنۍ تیوٗتاہ ہنا چھِ 700 رۄپیہِ یہ چھِ 700 رۄپیہِ یہ چھِ 240 رۄپیہِ وٕنکیٚنس چھِ راتُک ٹایم اَسہِ لٔج وٕنکیٚنس واریاہ زیادٕ بۄچھ ہم جائیں گے ابھی باہر کچھ کھانے کے لیے باقی نا ہمیں نیند پڑی تھی گاڑی میں ہی پتہ نہیں چلا کہ رات کہاں سے ہوگی بالکل صحیح 3 بجے چھِ اَسہِ شۄنٛگمٕتۍ 3 بجے سے وٕنکیٚنس بجے 8 اَسہِ ٲسۍ وٕنہِ شۄنٛگتھٕے گاڑِ منٛزٕے
एंड राशिद भाई को ना ये जो फास्ट फूड है ये पसंद नहीं करता था, इसी ये ते गारन बात बोल रहा है कि आके भाई इधर चावल का मिलेंगे, कुछ चावल साथ में सब्जी हो कोई भी हो लेकिन चावल हो, ठीक है। तो इधर हमें जो भी है अभी गोलगप्पे दिख रहे हैं, मोमोज दिख रहे हैं, अभी खाना वगैरह हमें कहीं नहीं दिखा। हमने अभी लिया चार्जर, ये सीन इस कश्मीर में ये होता है, ये क्लब न की क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गणित करते हैं मोबाइल पे चेक, मुझे बासा नहीं चली, हमें ऑलरेडी एक चार्जर था गाड़ी का, सोचना चलान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशन सक्सेसफुल। अभी आया टाइम 8:21। तो फिलहाल हम जाते हैं रूम वगैरह ढूंढने के लिए और साथ में ना उधर से खाएंगे कुछ। बाकी पार्किंग जो है 10 बजे तक ओपन होती है, उसके बाद ही क्लोज हो जाएगी, तो गाड़ी वगैरह को भी निकाल देंगे इधर। ट्राई करते हैं यार, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। चलो पहले रूम देखते हैं, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो जी फ्रेंड्स, हमारा जो पेपर डोसा है वो तैयार हो चुका है। 2 किस्म का डोसा होता है, एक होता है मसाला डोसा एंड पेपर डोसा। तो हमने जो बोला था भैया को पेपर डोसा, वो अभी हमारा तैयार हो गया है। तो जी ये बहुत खतरनाक है, बना यल किसी हो, ये खतरनाक है भाई। इसको पकड़ कर रखना भाई। ये जर्मन में अल्शीशियन है। अल्शीशन युथी ये पंजाबस मज कह कशुर छना वुशान, ये तमिस पे हमला करान। रूम को बुक एस गो नाइटस तूर, 2-4 दिन हम यही स्टे करेंगे पंजाब में, फिर देखेंगे आगे क्या प्लान रहेगा। बाकी ना आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।